Guwahati is the big city of northeast Assam, and all commercial and economic transportation available here today. লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ইণ্টাৰনেশ্যনেল এয়াৰপৰ্ট অফ নৰ্থ ইষ্ট আছাম। This is Central Mall of Guwahati. Rudra's Mall. Vishal Mega Mart. This is Fentalone. Now this is Bazaar India. Twin Tower, 64-floor commercial flight. বর্ষাপাড়া ক্রিকেট স্টেডিয়াম। ইন্দিরা গান্ধী অ্যাথলেটিক্স স্টেডিয়াম। Stadium Park.
resort. Green World Resort. Hotel of Redistant Blue. जागे जागे रहते थे, खोए खोए रहते थे, करते थे प्यार की बातें।